obushomankuzi n'oburwenguzi ebyo byona tujja ntubireba nk'oku tujja ntukoreka omu makuru gaitu na n'omu program zaitu eza Tayari West. Akisheshekera izooba tuyina omugisha kutayayisa omwe abarikujunanizibwa ninga abaine omurimo ogwo gw'okushomesa abanyaganda kurwanisa obushomankuzi n'oburwenguzi kandi ogutindijo tuyine omwami Apollo Alex Lee Kakonge niwe Apollo Lee Kakonge tare Alex niwe tulikwija ku bantu genda nabo mmesho ku bantu tangaza ahanshongezi n'ezindi nyingi kandi ogu naijari twe kurwa mu kitongore ekya Western Ankole Civil Society Forum niwe arikwija kuba naganiraho nitwe akasheshekera izooba twakutangirira omwami Apollo mu studio za Tayari West. Niye nakira nashemerwa kwija hanuya. Yes. Mwebale kubayo mwebale kuhereza ihanga. Yebale kwija amurundi gwo kubanza nareba omuntu ayinizi ne lya Lee kandi ntumanya ngo neri aba China wae aliyo mwiragije tinkumanya izine lya Lee orumor China ninyo mu China umwa oyiraguje wenka yabiro niyo mu China umwiraguje wenka otwara rebiro mbyafaye kare twakutangirira webare kwija Tayari West. Ninyo nashemerwa kwija nimbara musi ya mwena abo kureba Tayari TV mbicuye kabyo murimo mwebare gumana mugireba kandi nimwe mwebare kutushomesa kurungi nshomaho ibintu bingi munonga byo mugasho kandi bikombe kihangere. Yes. Kare tujja kuba ntutankira ahanshonga zenyine zikwatirine n'obushomankuzi ningo burwenguzi kandi ekitongore cyanyu echa Western Ankole Civil Society Forum base kuba nongera kutuhereza homushana nekiyambaho kita ahanshongezo kurwanisa obushomankuzi konka ekyo kubanza no kubanza banzo shoborere arukutureba Tayari West iwe obushomankuzi no basa kuchihenda hendota kuchishoborera omuntu akacyetegereza namunonga kujya mukine mikono nyingi nebigambo byinje bikushobora ekyo kubanza cyabyona nko wagamba kwenyine ni ndegwa omu Western Ankole Civil Society Forum n'ekitongole kitari kya government mugumo murimo gwito mukuru gutukora abajungu bageta social accountability kurebuka ngo abantu babutosha bayinyigera omukurebuka ngo enkora ya government yabanungi aharengo rwo kweraho service omukuplaningira ihanga na nebindi nkebyo hati emyaka nki 15 hinguhire ekitongole kitwire nkirwanso obushomankuzi mu region konko obushomankuzi nko wabuza obunda abantu tubakucyetegereza kurungi konka obushomankuzi nabone nko kukurigiro ti obushuma umuntu kwiba ebitali byawe ebyo kwasigwe kureberera kuyamba abandi bantu. For example wabano reba nko mu government aka corruption nyingi no kuba government neyi nabakozi abahirwe obunanzibwa kwa services services zibazirwe mu gukora nguto omarwaro mashomero okombeka ebizimbe nkebi classrooms okureberera abantu emiringo mingi konka omukore bintu ebyo oshanga abantu nibani benda bagire ekyo bagobamo. For example wagiregira nkapura guzomirwa rakanyenda abantu ababutosha bakicenge omushaho yakushabe sente yaza kuragurira yakuguza omubazi ninga babantu bakora uruguto wanyu nabaza gukora kilometri 10 bakoraho 8 ibiri tubazitaho kandi bakwata umuhanda bagenda ningo uruguto rwanza kuba ruhango barukora ruke nabyo bagenda ningo bundi abantu bakombeka irwaro kuba bagenda hurira neza mukaga washanga rukora kinjero yondi yatkandagara hansi bantu bakuteka nkama batega gauge 28 washanga gashatu n'ibiri ninga abantu babarya shomesa aje kushomesa mu ishomero nko wa primary ningo wa secondary aine kushomesa nkaresonzi 18 washanga shomise hu 10 ububona no kuriyenguzi ahabo kubato wakora ecyo wabe no journals bwo gukora ninge cyo wabashima kukurira busha no shaba umuntu akuza kukigoberamo kuhereze sente so kiretera obundi umuntu wabutosha ogwara ko mushoro ubu government kushashora service ejo ngo agitunge mburinganiza agitunge umubwire ti agitunga ahabo kuba ogwogo ashimukora agimuhereza yabayinamwa ecyo kubira ninga shi hatebiro ko umuntu munonga wabushabira umurimo mu district wahorango aba service commission bakushaba ka sente
kandi umurimo tugwa ku bintu kuguzibwa so hate bintu nk'ibyo nangwe byo hate nibyo kunyizi y'abantu okuguza imirimo ya government ko muza service commission mu district zones turumwe mu Uganda waza kubona service commission ete kuguza imirimo inja yiso nabanza yaragara kandi shinta kama ngisakora kakubaho so Obushomankuzi bw'emiringo mingi munonga nozo mu office ogire nko mu office yitaka no yende cyapa bakushaba makasente kukora cyapa cyawe ogina nko mu office y'ibyo buhingi bakushaba kasente kuza kurebera kuragurira nkente yawe ebyo bikuteganisa abantu babutosha kandi ndibinji ningo giye kushaba umwanya mu ishomero hati omwaka gwaza kwa next year umukuku banzana bakwana bashaba imyanya yabana bakuzo mu senior 1 na bakuzo mu senior 6 senior 5 wika headmaster yakushaba kasente kandi no wari kwenda abana bayabanza kushaba sente ku admitting omwana wo mu ishomero ejo yonda nenguzi ejo yonda nenguzi so ebyo byane biba yoko yono wanyu ninga mukubikora kandi nenguzi teko bahari yo guhunka ako bahari abantu babiri players ogugo yahereza na nogwe yayakira yayakira izore naba ba government uwahereza ni umutaka andito tukubanshomesa abantu no kujya ngo uta kuko umutaka kunko bantahire nibija kwereza ndizo yagira ki yahereza kuko ino bo kushanga harimo naba middlemen abantu agata ugwe yayakira ahagata hundi zo muntu ushanga ngogwe no broka nguko kwa no yenda ka ko mu office no rabiro wa John no rukoza ko musya rero tubekamsa miliyoni ze 10 uriya yahwibireza commission atwara 8 ninga wabano yende mpata no mu government no ndakuru ruguto ngo note ko juroti obanzo teke sento mu bahasa uziritana ne bahasa yo kushabira mutende waheza kugisyaho abandi abaye batatire munanka kituga nangwa abaye baruna competent bakubasa kora kurunjo murimo orango tubabahereza murimo baherezogo uresira kasente ubumwe nicyo kwizo kashangira emirimo ikozerwe kubi ahabwo kuba uguhire kituga because twine kumanya effect na impact ya corruption ninga shobora guyenguza so ubwo yabashimye kubahire akozwe umurimo kurungi hati ya kituga hati umurimo gwano gukorwa miliyoni igana already yahiriho 30 miliyoni 30 hasigara ho nshanju ayine kwihaho vati na withholding tax ejo n'imishoro ya government manyaho hasigara ho nka 5 miliyoni 5 ayine kwihaho amagobagi manya hasigara ho 3.5 kunka miliyoni 3.5 ayine kuzikoso umurimo gwa miliyoni igana so hato shanga ikizimbe kora yanabeka toilet y'abana bishomero urango umwana akagwamo toilet akagwamo nda ahabo ko toilet ya miliyoni igana bakagikosa 3.5 urango ruguto urubayindi batera ko oransisho hataka hwireho mwaka uruguto rwinemwe byina no bireba TV ndeba minister wa works nagenda nayemeza contractors ibintu bingi munonga bikugenda mu Kampala umuhighways zikuzombyaro inguto zona zikozerwe kubi tutukugira ngo obundi hine cyabireho hakagwa huyihunga ryatwara uruguto ahabuko uruguto rukakorwa kubi hwayi ahabuko samwana kariyeshi tugasamuhoya contractor yagamaine sentenche munonga zo kosomurimo umurimo gwakorwa kubi habona bonoha contract ntabona bonito abo kosa service koko contractor ko kweza gendebi uriya wa government uko kweza mu office ari ndo muri mugundu kuryaho konkito ababutoshe itabo kugendera mu bus orango bus ikarira abantu yita abantu 50 ohorango wa taxi yagwa hansi hawufaba ohorango mu irwaro akaba ka recruiting umushaho w'ekipuri abantu abaragwize bona bafiri emishiza tekwaho panadoteriyo ko wati muti yarebeka wabanoza kuzaza umukazo wawe naza kuzara midwife yaboneka ahabo ko biva recruiting akari y'ekipuri sagiyo ntaruho ngo nakora mu irwarire na nariya ahubwo kububwire buyakibire nakora umuryanyi ubwire nabukendeza akahecituga ayine kuzo mu marwarire ganda gona minjo kukanyi center asiye akabona garura sente ziyagize ki eziyahira mu kituga so obwo nguzo nibyo munonga yebare akutureba Tayari West tukiriyo tugendo mesho na nentebe kanisa eji ya Cheshure kandi mu studio twinemu omwami Kakonge li ntushobora ahashonga iskwatiri n'Obushomankuzi n'Oburwenguzi ahashonga ekwatirine nana abantu babutosha hamwe na nenkora yemirimo twina abantu bitu mu nkore y'ekifirika ninge nkore y'ekiraguju ya nkore y'abantu ba Burengero izoba ninge y'abanyeganda eyo kugira ngo ekintu waza kukitunga
niwe hine nko kubanza wa motivating ari kuza kukihereza twinemo bufura twinemo bhayo kugira ngo mbazima li ariyo naviro murumo a district hariya ningo mu government nanye naza kugenda kumureba reka mutwara ekitoki reka mutwara enkokeji reka mutwara kabahaso twizitwo kunywa hati oshanga ngu omunkore y'ekijungu yo eringu ekintu sheme kukitunga on merit ningo sheme kukitunga bokuba oshemerire oqualify injiri kuba no chikora konka hati tuwe kunu yo muri Africa twina makantu ko kugira ngo noteka muni obone kutungamo ningo shemerire umuntu ari kuyambaho niyo kurangu hine ko kuwamureba mu muringo gundi no gundi hati aho enguzi nitubasata kujurwanisa omumbere kushanetyo kugira ngo umuntu amanye ngo tusheme kubanza wateka mu cyo rateke mu kutunga mu cyo kwihama icyo kubanza cyabyona nkitandukana na ntitandikira side ya government systems za government zoze zita ishime kubanza rwansa corruption nawo takagira umuntu corruption agencies bikiye the official system kwerabe rigirwaro checks and balances ezoro zonzi hari ya rigishomero ye office ya government service commission keji nenji okutusheme kwantu twaza ebintu koro advertisinga wachikora in a transparent manner abantu bari abantu ba applying and bagira batenke ibintu tunkebyo konka atenoreba aside ya government to the breakdown ya systems and echi systems zo gumanza corrupting kigumenye kibaho bwire buringwa cyaka aha point yo kushanga turiyo twene kweta abantu babutosha kubana barwana mbwiro bwa government controlling ebyeriyo negira ki nekora because for me I think government in the first place shimikwa nerebuka ngo system yayo erota proof ebyo bintu byaje bita tibyabo tokajya ngo bizasa kuba 100% if you go to China nayo aho bina mateka gagomere nayo no hurango bita abantu abibiri singuzi negira ki naturally yuneba konka system yawe shimikwa nere ebo kugidetectinga ekagireba ekajimanya ekatrackinga omuntu kikozire ekacollectinga evidence kandi ekamprosecutinga ekamuto mukote kabere ebo kumushara kandi ukabone na evidence now inside ya government kandi inside ya government ntukimanya ngo nobwa kubira ryo mupolisi ariyo nakwato mushuma na hariho problem aho na auditor ariyo naza kubarebe tabo ku establishing akoro wibire ningo taribire na hariho problem aho na wa state atone abakutwara file ngo bagi sanctioning nayo hariyo problem na no muramaza haba kwibitwara kuza kucyo mushango nayo hariyo ki hariyo problem so no hatariyo problem njano muchome akanya tinka huri ngo bakwasire yatorokanya mushekera uko nushoti yo hariyo problem haba kubabika so hati so system ya government eshimikwane ekore byone karebeka ngo byabakirine hati yo ine problem so hati ncho tukurebiri to abataka ngom atko 17 ya constitution neteka ho bujunanzibwa buku rwanso Obushomankuzi umwihanga atko yashatu na manana ngitwe nkaba civil society neterzo bujunanzibwa gukora umurimo gutukujata ugutukora now hata abantu bakora ki first of all ni injira ngo waza nko mu government entities for example if you go to a school yenda ko examples is very easy for us in a school or in a school management committee ezona and structures z'abantu or in a PTA kongoti ine abashomesa batakushomesa na headmaster kuri ya UPE na sente za naka za school fees so the question agwenje byo bibaho kandi hariho abataka bari providing oversight ninga oine user committees for example yeri nka project ya mizi ninga project management committees aho bakubana bananka hona hata government improve nje ya leta ho nkora ya yo kuronkinga projects kugira ngo no korotindwa aho yete community yaho ubagambira project yo kuza gukora ne twarashingizinga hi contractor noha ne bakora hoki ebyo byone kiri part of public education kugira ngo abantu babutosha bamanye n'ince government eri kwenda gukora then ubu batandike ku monitoring so ito nkaho tukora ejo tukora tugenda tuzo mu cyaro tukora ibyo kwita community monitoring groups abantu mbashomesa mbahereza obukugu buko basa first of all kumanya iteka kumanya rights zabo na responsibilities zabo then bakamonitoringa projects I can assure you ngu projects region no maho tumonitoringira projects za government eziriho korwa ngo myaka egihingwire risk ya corruption eshumire munonga kuchira aho utagizeta aho utagire in fact in extremes hatka nkoreka nkabushenye mwabo kuri amahurire abantu babakikana na kwata public officials kubato muchome
I remember engineer wa district bakamukwata, aha municipality bakakwata engineer, bakwatana n'abandi. You have seen people demonstrating aha services ezikweruka yobi mu different areas. No hakubisinjiro oku kandi korayo wako ko mu Dr. Deep project ya World Bank twika twashanga someone yabe nateka monitoring omu abataka bako monitoringa batugera ngo ogwariyo na ko ruguto kandi batizatire muninche munonga kucheze yabashima kwagize ki atirem abataka bacherebe yes abataka bacherebera abo bakaba community monitoring groups abo twabe training na IGG so kuba hereze kucherebera hata abantu barugayo bar reporting twazaye hati twagendana na technical people kureba uruguto indeed twugenda that day hakarabere mufusoye bitoki akano mesinjo bahinge bitoki ekabwata bwona kurugaho uruguto rwa bintu tandika kwikamuheru ekabwata bukwere mire so it was very easy contractor kata kine cyo koza baba kwata babareta hano yo police mbayara bahoze mishango konkora uruguto bagarakaye bagira bata uruguto bagarakaye barukora in many places aho twagiye zibando kuyona abantu aho bakwenyegera omukurebuze bintebe government riyo nekora no shanga corruption ekindire kuciro mu myanya y'abantu batagize bata ahabwenche habo kuba nito beneficiaries zito abantu babutoshe kuma kuba mutehire mwajya ngo mukora umurimo muhango ogukureba ngo ece babaretera cyakora cyabakirunje harimo yo government kwe kuba yatahira na contractor yagenzere nimo mukwisaguma mu ine service rukheruka yobi nimo murabimwe no ruguto runje mutakurabya mbitoke mutakurabya mwani mutakurabya mwabarwire babantu bazomuhirwaro so ko kuferwa umuntu wawe ariko zomuhirwaro koraguza government yone kampara ninga bushenyi ninga isinjo ninga mbarahera bere yoni uraburyo wanyu mweshongore byo shongoro nco shamunana gweciro muzika mu muzika murya murro murukushasha ahabwenshi tusheme kwa nturindo bwirogo obuturukuza kuzakurra ahabwa accidents zibireho ninga habwa inefficiency iri mu government rero bibyarga mutwatandika kubona bona twenga yete ntabasa gukorana n'amani kubyirinda services za government zikaba better. Okay, yebare omwami Kakonge ntugendo mission entebekanseji kandi wali atayari West omukurugu no w'ekitongore ekya Western Ankole Civil Society Forum kandi yatutayira izoberi turiyo tuganira nshonga ezo kurwanisa obushomankuzi na n'oburugwenguzi kandi ekitongore eki ekyarukora nakyo kikoreraho mu burenge rw'izoba bwa Uganda omukurebeka ngo habaho kurwanisa obushomankuzi n'oburugwenguzi. Omwami Kakonge reka tugaruka nshonga ekwatirine na nenkora ya minister hatuyi wa local government enkora ye eyo kwika district akaganiraho n'abebembezi akaganiraho n'abakozi akaganiraho n'abahereza ba government akareba okwe ibintu biri kutambura ntureba district zayizire nazamu endembe mpango site zayizire nazamu notekateka ngu enkora ejo nejja kukweraho kurwanisa obushomankuzi. Iyo bari munonga ekora ya bara munyone enkora nunje munonga nishemeza habwo kuba I mean ekyo kusemeza is just simple iyo ni mureka what is not working iyo ntebasobta yambitwe konka wene muyamba abo yes ne muyamba kumanya ministry yariyo nakwebembera ebizube bizize bita at least abirebire sometimes itwitwa bari human corruption work kurugaho wazanko mu government wabugana minister utate cyande itaha twiza ku reportinga ngo mu district age na neje hari ebizubebe so avuga ngo batwire mu AC hato bajya ngo umwana mugamba ibyanyu by'abasifu sate kwiza futira urwari bandi bajya ngo ituntu batwatije futira urwari imbone babeta bawiso kashi ati ran bajya ngo abana barwari ubundi ko kuba nogamba hari ababina amani binjo mu government bajya ngo abo opposition bakweto opposition akajya ngo wagamba ngo utombi wagamba hirwa rutarmu bashaho wagamba ishomero rutarmu bashomesa wagamba hari ibi byona ebitakugenda kurungi bajya ngo abo baba opposition kandi nabo opposition ubundi babagambe bibi. I am very happy right now ngo na baram naho na behaving nkitwe ninga na behaving nkabo opposition ahabwo kuba ebizube by'umuntu wawe tosha ru face ngo mu Uganda today ni byinji munonga. Yet in the government on one hand represent konko in the system za government on the other hand zitakora kwa kana reba na problem y'icyo kine is also the absence of structures is functional abo ko baninjira ngo at the daily end minister tashimukwa nasibo muri yebyo on a daily basis hati kandi minister ko in a district in internal audit internal audit function or in internal auditors
oine public accounts committee two oine whole council a district or city council ikushitamu ba councillors nkabanga kashate echo nchoreka ngo bari yatabakozire mu let me ask you na iza kushitama no mu council kora bya budget na basobta hikamu kanso yenyine ukaona ka district bamwanjure burjiro ndera sibayoshi agumayo akora evaluation eyizoberyo atunge kishani then agumiza ndera bwanye majirata amanya ekiriyo mu kanso na no district then aza kurondo kwara nicho nakugambira ngo from the word go I am very happy because at least someone in government arigire yaje teleti misi icyabantu banje bakugira bata bakuraba konka ko kweza garka Kampala icyo kora nce kiri important because bara mutakwiza gumana sibo mbyaro naronda bashoma baje bata hatu turi ntendera financial year huire manya hatari na kwata ba 2025 2026 so nagarka kwata ba 2026 2027 nazana garuka abakwate so for me nyowe ninja ngo cyakora nchirungi ebyo bintu byona bidocumenting kwaraga Kampala I am policy decisions. Policy decisions, how do we deal with this? Policy ya government near because already to gene on corruption. Twin policies ninji twina mateka minji the Constitution Local Government Act na yo is very clear, Anti-Corruption Act, Whistleblowers Act, Public Procurement and Disposal of Public Assets Act and regulations ezokorwa twina mateka waga kwato kagatiko mu studio ngo kaza kushoma pages zabona Google okagabiko roti eji program yo hataka herze the question is ahabwe nchaga mateka gona tagga koratara probably kiranja no 3 page hato na rebo bara muyagarka Kampala ashima kwana developing something ekikuza kuyambi hangeri how do you first of all ku improving oversight kurebuka system za government zo kurebuka ebintu biti byakorwa kubizaba zakora kureba ngo public accounts committee ya district yakora kureba ngo council za district zaba more functional kandi oversight function yazo ya improving onyine kureba ngo district service commission yareka kwiba what oversight because tokanjira ngo minister najago manasibo mbyaro twine districts zo kurengigana bakwimi atanu boss na municipalities hata nago manasibo yo nakomanka kashemerme yo mu government ninjira hataho na chwerezo bwiri abo kubatarachigume ati twine districts igana anana mukara taho municipalities na cities nekimanisa ngo echo na kiza kumtwara ubwire butara hansi yo mwaka yaza kuzitora kugarukayo etamuyene ko baneho myaka 5 so nchanje manisa ngo ndaza kumayo nakwata bashuma hatari kan kugambira ikinde kinkumanyaji government ejo kureba ne protecting hakaro minister wa economic monitoring sakari ogwanga karyoha ubwo mushiza akakora umurimo murungi yagenda uko yakwata abayine batimbana ikondo zitariho bakora inguto zitariyo kuyabira takaheze mwaka bamuhamba bamuteko ministry ndijo aka government ne protecting somehow politically one of the byakora n'ibirungi ko ngano rendi exposing government munongito nco twenda kunkati nkomera ngo na government yo ngiye kugira ki ngiye kwenda government naite kukunda kushwara munonga aka government kunda bad visibility na negative publicity kwabo kumara umwaka gwona uri kureba nkebe ibintu byari najya ki I know at some point nibiza kushitama bajengu wait a moment bara ibyo rebere mara reka turonde cyo kugira ki ecyo gukora but for me from the word go I support what he's doing because na tuyambi tukoreka ngo shitwire tukora kiri important avuga na wincho riyo nagira ki konka hariho gap hata takajire muri byo naho na rebo baramu abanze yagamba na DPP yaja no worshiko ataba bashuma banje kwato ba prosecuting I think it's automatic DPP na automatic aboko bogo no political head na basobtija kubanza yagira ati buri wundi akwate aboko bakakuba yamukwata amukwasa bibitongore byo kwirinda batandika kuchondoza na DPP ni harukutahira bachondoza bamanye ngo omuntu ogwa ino mushango reka ati tumutandike ho investigation so chikweta aboko bano umurimo gwa DPP nawo nayakimanyire nguba leta arha akabuza no kutandika ejo assumption that things will work that way ijwa habushenyi tukakwata aho bashuma kabushaho twabakwata nangwa kandi twaita state house and corruption unit hata ejo nore ni iki namani ko kati no bara prosecutingire I can tell you with confidence ngo state house and corruption unit kuba atwire file
y'abantu abo owa DPP Bushenyi uri yanga kusanctioninga file ejo bagitwara Kampala it took ages nawe izo bagarukire mukahora y'urutarugo kuguza imirimo aho abantu bakwesente mu bukiko bwa service commission no mukutaha akakiko bakarestinga abantu I think about 80 that was sometime in February konka abo tukabareba babahereza bail bakababonde konka bamwe barigena na file because you see the point never acceptable hariyo go yakwata it also extends to ogogwa sanctioning a file. It also extends to the judge or the magistrate aliyona prosecuting aliyona hururu mujirachi n'umushango system yaza kucira no yetagabo bona buri mu kuba nakora umurimo gugize guta so honorable baram naiza kubakwata abo kuba naiza kubava hori muri naiza kukwata abantu binja sigewe Bushenya to muchome biza to muchome kaseso muchome ntunga mu muchome kasese kabera maido moroto kapchurwa yona to muchome nako batakine capacity yo gukora telemishango y'abantu abatire mukahi kweza kurugayi what happens is that first of all is matters zakuba fully investigated aka minister yatahana bakimanya mu Uganda ntikimanya ngo kwakuba yatahire natakigaruka ibyo ni byiza kukomaho it will be business as usual. For me I think government ine kustama Kampala bakitirzangana ngo ikintu bakwenda kugira ki kora nicyo bakwenda gukora buri department ya government katugete ministry eyimuke ekora umurimo gwende kugira ki abantu babutosha bimuke nabo bakwate vuzera batere furembe bare umushuma hagize ki baje government katuriro gumutu kwase kagarukire abo kuba today no kwato mushumokeza kumukwata wo mutwara mu police ezahe kumanagireti nkefutera matatu wahirwa bamwisi wa DPP kuza kumwisi mu koti fire negende takine mani akikawire bitalo bamhabeiro which is right konkuhurira mutaragarukire mu koti kugira ki ngo mushango ugakomoko from Kampala utakagire mu cyaro cyaka hata ine evidence ngo ibintu nibigenda kubi hata babanze bashitambikirizo no what they want to do about this sort of that nahini kafaya fighting ati ahaho reka tushihire kimwe notekateka ngo government etireho office ya IGG Inspector General of Police yatekaho anti corruption unit obino buninjani nkabusha tubuna abo kubatina hakebye akebya amarwariro here sinto monitoring nanka whatever im state house like naka state house ninkabuna bwona buri hansi yecho tuweja twageraho office ndijo erukwera hari yecho I think nayo Nestama district ine na branches za district hati tuja tuwageraho kandi minister Baram nawe yabegitaho ebi byo natibikubasa twine na minister wa ethics and integrity in charge of anti-corruption work twine minister of economic monitoring na wariyo ni OPM ugashogwa OPM in fact ni M&E monitoring performance ya programs za government na yero wao yona ministers nkabanga hina yeje ngo Baram wenka tuja tugaruka abantu kandi binji tuja tugaruka tugero na ba RDC nabo no muri nabo muri mugwabo ine DPC ine OCCID abantu ababo nebitongore byo na government abo kuba harahakantu akabenkatambura social media yakujango noteka musente kuronde sente ebitongore byo na government bitiremwe sente kugira eziyagarura ziri kurugomo Obushomankuzi ningo butazayo ebi byo nebitongore bitujenga weakness eringahi obutakora paratinga bikakwata enshongeje ryemwe biri byinji bikagikombera bikagiya obwe bora ya obhabe haro covid aha president akaja tuburyo muka kozo mukugomuka kana kimanyangu nukuru kubasa controlling infection urga muntu kuzandije kandi uryo wawe infection itekusanga yakako kutikaguruka nkamareri mukagenda nikaguruka nakakwata buryo waza kurwansa corruption note kujya isolating oya isolating players na emichweje kuretera corruption yabo kanje cyanakoreka hati iyo corruption nangwa kama kugambira kwe kubaho then ati yo bino manyango kugira ubansa nako niko gugumira corruption reba ho miringo karenke no gukubanza budget ntiketa budgeting for corruption bari mu councils no parliament bari mu budget ni ba factoring in corruption ojya hore yajya tunatamwe ishomero ryanje natamwe irwaro ryanje natamwe ikintu cyanje batam beteram some of these politicians and government officials bine companies nzwabo gukora contract says so the cost ya project ya kugitera mu budget neba ne egenderire kugira ngo utandike kurya bucirakare
notandika kurya ha budgeting kimanje masanga ngo kansala ninga mpa nakora byo mu budget wamhakare akwana nda project yejo kwirene idea no sokushanga ne korwa billion emwe mwagitera hwishatu so aha budgeting aho mwarya kare hata aho mwahizo kurya kwaho hata mwaragayo mwagenda aha contract contracting aho yes aba PPD abempatane nabo barya so umukwadinga contracts execution of contracts ababo bagenda baza gukora monitoring technical officials ba engineer ba kibache ba dio nabo kuba kwikayo contract abamushanga site nabo barya so wenda kurwana na corruption tukutandikira mu cyaro aho biferiri no utandikira hariya bakorera ki budget. I am very glad if you remember ka financial year yahwire. I think ne yahwire ninga ne yahwire but one of president agarra budget mu parliament akajya tebi mwayitera mu nebyaki yakatama ibirenje se bakatama ibintu bingi buryo mwayitera mu irwaro ishomero biki ruguto yajya tebi kambenta kumanya bigire mu bita so it starts there and batiri mu council zo koreba abantu batamu ibintu byabo baho mu busente contractor haba council obusente bantu baza monitoring engineer ekimanisa n'orujegere ruhango nakariye n'abahansi bariye n'abahansi yabo it requires two things no enda political will have yahiguru kugira ngo wakwata abashuma batizana bajangwa abana abantu bitu no yitaga civic action abantu babutosha kubengaged kugira ngo birize babirinde babikume nkuko kuzubira umushuma kwibe bicoro byawo umusiri webare tugendo mesho mutayiwe takutureba tayari westira kariyetu kandi tukiriyo muri tusheshure kandi tujja kuba netugumiza mu mpaka shahina zakasheshe tuino mu studio omukuru Apollo Kakonge ogunarugar Western Ankole Civil Society Forum n'ekitongore ekiri kurwanisa Obushomankuzi n'oburwenguzi kandi turiyo ntuganira hanshonga ntwebuza nicyo kishemerire korwa okurwanisa Obushomankuzi n'oburwenguzi omuyihanga omwami Kakonge turukwiriro kwisha kuba twahendera abo kuba idakika zagenda nizirurayo omukwezi kwa kana office ya IGG ya Inspector General of Government ekashohoza report erikoreka ngu sente zirkwingana obukikuru bishatu ashatu na butano zikagarurwa kwihumu corrupt officials omwako gukaguta emyezene abandize I think that is first quarter of the year omwako gw'2026 esente zo zikagarurwa tukareba nawe zikaba recovered nitureba akajaza okuteka hamani omukukora nk'ibara minister Baramaru gukora hati okureka ngo sente ezo zagaruka noteka ngu office eji tutwire ntura reporting nayihi no bwo kutemwa mwenteje omirimo yayo ekikwata byakwata obumweba barekura ninga ba emishange burokwe bataka zigarwire sente emishange bayafire yaburiraho noteka ngu speed yabire kozise obwirobwe yagumetyo ekwatanise ne abaramu hine sente zikubasagaruka abo kuba enshonga hati neberingu abarabe bazitwire bazibatanasi zigaruke abo kuba okuzitwara nkibasa kurema okurwanisibwa konkana bazitwire nabwe zigaruke ekyo noteka ngu cyaguma kityo speed eje yabire kozesibwo bwirobwe yaguma abo kuba ogunwe yabiragira mu office emyezi yeye mukage yo kubanza konka hato noreba nabwo cyanyeba hata eji method ya baramu na yini benefit mpango eba kweta name and shame okwemura umuntu ko kumihomura amanyabanza yo kwatama kabanza bahemuri ababashuma kaba bahemukemu nabo ko baragenda mu cyaro bagiye kaba kwasirizo meza kasuka kwase ukagize ngo uryo mushuma nako kwemuko n'ukurungi ko kwemura mu it's one of the by the way the policy ideas mu anti corruption policies kujya name and shame wababona obahemure bapareding umisho ga TV babashuma mu bahurire nk'ibyo konkecho kihireho hati omukuru wa corruption hariho ebintu bibiri bikubaho hariho prevention konka na recoveries nkeze zwagamba waheza ku prosecuting abantu baba bibire sente okazigarura mu kazi yayo now echo kwanza prevention is action nkeze zi honorable Baramaru nakora nziretera abantu abinja bani benda kwiba bareka ahubwo kubana ugumana oteka otesha yuna bankwata utobona lebo Baramaru yashuma kandi ureta kuzana ugumshata kuzana natwaza mpora otobi yashuma hatwa kuba yampikiro nahiza kumfunza ndibanje manisa ngu waza kubari in economic terms no basa kushanga nkahati
esente za ntubaso butakibarage konka nkajija kuca quantify ngo bwibi bwo mwaka waza kubara financial year no iza kushanga ngo bwibi bucendiremo ahabwa action yagize ki prevention konka ko kwikaha prostitution okikana convicting abantu kashanga batwire sente okenda gukora recovery kuzigarura aho tukineho problem. Yes, we have had tutungireho ebikozurwaho byinjoho hageze agaruka konka wakureba ezibirwe nezigarukire ningi ezigenzere ezabura ni nyingi munonga abokuba ababo kwibe nyingi bari well connected so abo tukuzibihaho na kozo umushango bakagusinga ngo hozo umushango uhike government akusinga ugu na hiring abaro yazarigeze zayibere can you imagine nakwateza ibere billion nka bibiri ashashuraho baro yaze billion nk'itano hata baro yaze bahozo umushango agumana billion ze bibiri asinga government de bacheza kumusingo mu high court yazo mu court of appeal bachiraga wahaza mu supreme court kuza kwikaho kigo mu supreme court nayo shango ko habire bindi na muntu witu bamugarura mu court of appeal ngo haze for interpret mwene bagumana bagira bati tamu ya office hwa haza wendijo twine mishango ya corruption matters by the way etwire mu court for over 15 years mu court for over 15 years ariko go mushango gwa one of our rich men ogugwa 169 billion gwa mane myaka mingi from 2011 oku guturo oku simanyi bafodinga saying church ya president simanyi bazo mu koti tibyetorire. So for me nyo ninjira tugira amateka agagumereho especially bakwata bakwatiza president akana jango babime beiru nona nyo kunkani mahajira oburiyo akako kurge ibibazo mu cyaro tandika kose zizuwa ibere kushashura baro yakoza huji no mwe na no manipulating politicians kaso no mechi kubaho nibiza kagira agenda zoku azigara nkoko witire yari nkumushuma wigara ayeta abanyigara atumwe nimureke tuzerwa shitora gate tuyisharinge ngo umuntu wito wamwita muzehe na wakireba tubantu zo mu karuru cyatumwe shato bururu na nebye byaba katubanze teza karuru ibintu tuzakubereye mu kibano mu rugo mu karuru habana hazamwe byaho na rebo banam birye bikuru bigira bita byeba so for me nyo ninjira ebyo bya recoveries yes tukabe twenda ku recoveringa sente nyingi honare bet kamya kachigamba yajya mu twetaga kora lifestyle audit kucekinga buri muntu wene sente zatungire nizingana n'entasya ye yayine of course tini yabe na kusurviving. I remember one of the senior leaders in this government akamja tubishiwe beti atumweni utandikira ariwe atiwe byo inebyo kabyaba binje niwe nibingana no mshara niwe nibingana nakashara kawe kuruga hariyo nanko mu kigombe cyawe kuza kwika aho bakwira bwa minister bwa igiji kazaba nyinje munonga niwe nabya kuko of course government yagira. I remember the late speaker Oranya akagira ati buri muntu ati mukwatibara takanakaga takwatibara jugute babura bukugira bata abukurujuguta kimanza ngo buriyo makayi naho yabe yatira mugira ki umukono twaba iwe nangwa garika n'inyuma hukaki turugira umukaruru hari politician atarahire sente so hatogwe politician kwa kwiko mu government wamuje tunsa kurwansa corruption akora ki ezo sente bakaza aninga bata aho kuba nawe baguro bururu so wona akabuza ngo sente z'abahirimo bateza bakaruruke niza kuzihankaye because the same politicians no bakuronda ba minister two so minister kwa kushita mu ministry yeyo bene ya water bene ya lands bene ya roads bene ya agriculture so takwetaga kubanza kugarukwa nakasente ke katira mu bururu ico tukiri logical uwo politician no takengo cyo nchakuza gukora so atwara ni minister presiding over nambo no kugira ngo honare bubara mu weno leta baterirwa karuru yabanje terirwa karuru mwakabata kubikora konkana leta wakaruru so we pay ni bari abakora bo mutakugira so hatu wenye minister go ospendinge billion ishato mu karuru arukuza aninga billion emwe ngo mushara kwa kwiko minister akoraki so kokuza yo wa minister gwe kwaba bo burubwenguzi utijo twase nayiza ncho kureba minister baram aruwenka omuchinte kashi ministries ezindi zira ba minister abandi barayi nabasa kubera yenkora ye ko kashi babandi barayi nabo tubakopana bakatandikira mu region endijo abo kuba hatuwe cyari yo nakora nakikorro mu docket ya minister of local government minister ya local government mu rwego no supervising local government entities technical support supervision ko hariho na ministry because local governments
ne decentralized units buri ministry Kampala ine decentralized function yayo omu local government so tubonareba barabu wenka Ministry of Health ine decentralized function Marwaru Ministry of Education Ministry of Agriculture Ministry Tourism Ministry of Trade bona kabina mataja ha district bo agamataja gabaga ryo mu district go garigirira gabaramana gagatarje kashi noreba ministry yeniyo engineer I dare them to come and support him I dare them I dare all these other ministers nabo bijo agriculture is kan hotwire twine ebizo bya ACDP bakombe kebyo byo mwana bitine mashanyarazi contractors bataku deliver nkoko bishenye ntunga manahanda ACDP yaberi bakombe kebyo ebyo byo mashanyarazi ba contract byo mwani ba contracting companies kwija kureta ki ebyoma kubiteka mu factories zo tibwije factory yebitoche ebyoma byabura twahababa twayita PPDA yakora contract audits bashanga ibyoma bitagize bitariyo byabura na hati byakizire after 5 years hati na wagura kandi cyateza ka joininga hona rebo bana rero tukamanga serious kare reka turinde turebe okwari kwija kutambuza ikintu cyabwo ku bantu reba kicyari kisya konka kigerezo konka abantu bakihagire abo kwana ureba nanihunga kuri kutera umurundo gumwe sise biryaje kandi ritebeye kanse biryaje arta so mbona bimizire tumuhagere kimwe wakora urwayizire kugenda ki urwayizire gukora bagenderaho kabiri kare we bari umwami Kakonge tugendo mesho kandi twirira hino kuhendera entebe kanse yitu yatusheshure izoberi aitwa utino mjenye Kakonge ahashonga yo kurwana Obushomankuzi n'Oburwenguzi kandi eshaheji twine dakika nkibiri zonka ku bantu hendera nabwo echo mjenyi witu twenda ngo tuhereze yo iwe cyo kureba ngu nubwo mubazi gwenyini ogurakizo burwiro burebera ikirenko butakukera obwo Obushomankuzi n'Oburwenguzi turukusibura abarukutureba hatayari West nyo ninjira bwo mubazi nebiri nyo tidaheguma government ebe serious akurwana Oburwenguzi government ebe serious ecyakabira abantu babutosha mwimukiremu mu president akigambe ngo nikisanja no sleep taro kujokinga abantu babutosha bimukiremu yewaho yareba Obushomankuzi I like what one American senator said akajya niza kukigambo mujungu if you see something that is not right not fair not just say something and do something wali kintu kitashikire ekitashemire ekitatebekine jirecho wagamba ojirecho wakoraho aho marabe muri mwene yuko yarebe contractor nakora ruguto umushomesa atari mu ishomero umushaho atari mu irwaro ebintu bikubi wa service commission naguzo muri jirecho wagamba jirecho wakora kare webare nuko twasibura tutyo mtayi wetu webare kutambura nitwe kuruga twatandikira okusya hati aitwa hendera kandi ntujagumza meshonga nkezi kubantu zikuretera hatayari West ezo kurwanisa Obushomankuzi n'Oburwenguzi neshonge zindi nyingi kandi shaji ntuja kuba nitukusibura hawe chwekeki konka gumeni itwe ahwe mpereze zitu ezindi ezirukurataho hatayari West irakari yetu Hotel, eres